President Yoweri Kaguta Museveni omuri Luuka bahagye bamubuganira mbuga nkuru za district egi kandi bamushaba kuhunduza amashomero agari mu mbeera mbi no kubombekera amashomero g'eby'emikono kuhera emyeto okutunga obuhangu. Ebintu by'abantu bifaino abasuubuzi kubanga amasanalaze mu wiiki endala yonka gabakuna ku ibiri ena kwedisigairewo mu district ene ya Luuka amasanze tikuba wayagananga n'abantu baife abali mu PDM abafunye sente tibalisobola kusuubula bulungi olw'okuba amasanalaze gavaavwako kubanga akoze kubuzira omusana mukulu asobole okubairamu n'olwekyo ndi kubasaba ati 15 buune mujja ku polling station munoni agali ekikufiira n'akabasi age mutesonga ngogorera nga mujogore gulo mudakora bululu ngebintu bitambula bulungi. And so when I know the policy of the NRM government today, ngabwendidi engeri ya NRM bwetambuzayo ensonga dayo mu byendegereza olwaleero luno, that not a district but every parish must have a primary school and every sub-county must have a secondary school. Etaweisira nti buli muluka gulina okuba n'eisomero erya primary ate buli gombola libe n'eisomero erya senior. President Museveni yasiima otutambwe oru gavumenti etiire omu kurwanisa entaro ezaabire nziteganisa entunguuko omu ihanga. So when I come here today in peace, olwaleero wendira kwano nga tuli mu idembe tuti and openly, ate nga wazira buzibu ng'ayidye musana mukulu, and in happiness, ate ng'ayidye mu isano, to talk about our future, okwogera ku bulamu bwaife obw'omu maiso, I feel very happy. mpulira bulungi ino. Kampulira akalu n'omuzira kubanga president waife musanufu. Awo whenever kibumba. Era yebaza Katonda ku lw'ensonga eyo. So we are here with the other leaders to present to you the NRM manifesto for 2026-2031. President yaraganisa okwombeka amarwariro magombora ashatu hagati n'amarwariro n'okutunguura agari omu health center ya kabiri gakaza health center ya kashatu. When somebody asks you and says, why are you supporting NRM? Era nga bwakubye nti tuwagire NRM. Singo, if somebody asks you, why are you supporting NRM? Singo omuntu aba akubuuziza lwaki wali wagire NRM. Tell him that NRM showed us that it had put a number of matafari on Uganda's house. Mukobe bwabukobe nti NRM etaire kwa matafari agawera ku nkulankulana ni kubaawo okwa Uganda eno gye tuli mu olwaleero. Number one, peace. Ekisookera yala mukobe nti NRM yaleeta idembe mu nsi yaife. Second, tofali enkulaakulana. Ensonga ey'okubiri gy'oba omukobe akubuuziza nti NRM eno ereese enkulankulana. Tafali yokusatu obugaiga. Mukobe nti eitafali eryokusatu NRM ereese enkulankulana. Etafali eryokuna emirimu. Ensonga ey'okuna eitafali eryokuna nti NRM ereese emirimu. Emirimu egiva mu bukombe. Emirimu egiva mu bukombe oba mu bugaiga. Okwongera ku mirimu egya gavumenti. Okwongera kwegyo emirimu egya gavumenti. N'amatafaali amalala asatu gengenda kubakobera ekiro. Omu by'entambura Museveni yajanga oruguuto rukurugiganga kuza Buroba mpaka Kamuli niruza kukorwa kihwera abatuura okutambuza eby'emishuburo yabo batiine kiri kubateganisa. I have written what you have said about the industrial park. Kale muzeeyi awandiise ekyo kye twogera report gyawaire ekya industrial park oba amakolero okuzimba amakolero. The sports stadium. Ayogeire ku kisaawe ekyo kye twasaba era ne tuwaayo eka 13 wainumaawo ed'okuzimba ku ekisaawe ekya region wano eno weene Luuka ekijja okuba. Industrial park. Ekyo ekyamakolero. I've taken note of all of them. Byona. Ari kugarukamu okushaba kw'abahagizi be President yaraganisa okutunguura eby'obwegyese omu kyanga eki. NRM oye! NRM oye!
Omusaadha omukulu w'ekikofiira oye! Oye! Luuka oye! Oye! Busoga oye! Oye! Uganda oye! Oye! Ndi Anita Tukunda.